My name is Jafar. I live in Sahari. I have a bomb in my car. Allahu Akbar. No, dobrodošli, šitki moj. Ima, pištolca. Dobrodošli v moji novi epizodi. Moje ime je Igor Kaluža, ali pa Mr. Apple. Danes igram Ja, jaz sem Igor Kaluža, zdaj pa ne vem, kako so benda bomba. Bomb has been planted. Check moram defuser. Ja, in bova šla... What the f... Lej, kje sem jaz, pa nimam nov klipa. Eliminatken prav. Ne poljučke, vla. Ne moram. Ohlej, lojta. Grejo se malo tako PvP-ja. Ok, 3-4 tam. Gdje sam najpoj. Ok. Allah. Come to me, man. Ok, zdaj bova šla Cop Mission, Ja, bova Cop. nazaj. Dobrodošli spet nazaj, zdaj igrava Cop Mission. Pa Ja. Mano je Doggy Froggy, ja. Pač Sharon. Kaj morava? Hi, this is Rick from the real estate. Stephen There's Hawking. a showing for Yeah. an apartment downtown today. It's it. Nož sem izgubil. Open house. Just swing Shut on up. by when you hit the time. A razumaš? Kaj slabo, Res ne vidi. invalid. Le to na nož mi je padel, zdaj ga pa ne moram pobrati. Eno. Imam noža. Nisem ga likar bral. Ok, grejo. Ja! Woo! Poznajo me, ljudje me poznajo kot One Tap Machine. Leti ta one tap zdaj, le to. Ok, utek nam. Kaj? Oh! Run with One Tap! Ok. Dobro sprejet, kakor vidite. Nisem pa one tapper. Ja, Ron je One Tap, res. Ti ne nekaj klopne. Ne, sem one tapper, sem Ti boti so to kaupi. Ja, sam midva sa praja, ne, seveda. Ne, jaz sem prav. What the fuck? Neki moramo, ne. Nema uši. Oga! Ne rabim tek 9. Kaj moramo zdaj sem? Nope. Fuck, hotel sem jih one tapat, pa sem Rekt, pa postoja. knoob. You knoob. Wow! Crouching like a knoob. Oh my god. Kje Kaj slabem? ti se spejaš? Kako? Le zdaj to. What? Sem se sral. Glej, ta 360. Oh! Mislil, da sem ga... No scope, my friend. Zakaj sem zvel? Jaz sem one tap machine. Ole, kaj sem jo kar... AKA Taser machine. A, niso kleni. Ne. Videl sem. Woo! Kenny S. A, resno. Oho! Rekel. O, no scope. A, resno. Ron. Bih dobil bi zgledal. Galila. No. Briefcase. Igor. Ej, 5 mal. Maderaša! Ok, grejo. Another one. This is Thomas from the auto repair shop. Your car is ready for pickup. We are In, pa moramo located pa... at Wow. Street, apartment 1. Si žen, Pavle. Yes. We know discretion is of importance to Ma. our clients. Kok shotgun. Fuck. Aj, Galila. Potrela pa vrata. Ne. En je bil res tak. Fok, jaz nimam HP-ja. Hacker. Bot Bob ima wall hacke, kakor ste videli. Vsi ga reportimo. Fuck, no, hotel sem pa one tap. Pa sem tako z bizonom. Ej, Igor. Sem tako jaz ga hotel one tap, no, sem. Report Boba. Zdaj mi moj akne nazaj. Ne. Resna Galilar, labim. Ušpočo! Fuck. We know Okay. discretion is of Prej niso importance to zgubili our kaj. clients. Ja, greva. Knowledge. Ole.
A resno tega pa ni, heke. To flashbango. Ja, flashbangos, bi rekel. Moj one tap. O, napadaj me. Prej. Prid ven. Aj, kaj se čuva? Igor. Fuck. Si noben ga ni. O! Za vratah je bil, za vratah. Olej. To je striček v bistvu. Čak sem. Eto, lej, strička sem narisal. Ni kalašnik. A ti tudi rabiš kalašnik? Ne. Shit. Fuck. Kako to se ni zgodilo? Jaz sem nič strička narisal, te ima heke, jaz bom vse bote portal. Deport bots. Ono, zakaj sem Čisto pa... se. Zakaj sem startal? Ok, Stephen Hawking, Stocky. O. Ali pa ne? This is Thomas from the auto repair To shop. je Tomas, kaj je Your to? car is ready Tomas, for pickup. Tomas, to je unmo. We are located Neki kniv! at Fuck shotgun. 105. Fuck And she, bro. don't worry, we know discretion is of importance to our clients. A on še zmeni. Fuck. To sprejajo, no? Ja, pa kva jaz mislim, pa mi že zdaj en bot skor. Ima tek 9. Je tega. Nima. O! Haker, letel je. Ej, daj mi video narediš, nema. Don. O. Rock Pa sem. to je zlate streče. Double spray. Kenny ass. Never mind. What? Pazi! Ej, itek bo. Hit some Come there, on. just kidding, hit some there. To je no. That one there. To je stran. Haha, pet ga s knifom. No, slušaj. Ne grem ga. Neki, ražbi. Teroristi. Pazi! Isti one tap machine. Da li je to le spred? Never mind. To je to, če so me čestino. Hacker. Hacker, report. Report. Greva give up. Kaj se bo zdaj bo? Kaj si lahko Nemo šest. Dal 8 casualties. Daj to. 17 dni brez 8. Dobro, greva mi da začeti. Geraj te vrem. To pa je op. This is Thomas from the Thank auto you, repair Thomas. shop. Your car is ready Res, for pickup. Thomas fucking. To je to še vrata. Tu so neki kleje. Apartment Greva te 105. ti bega, te, ker sem And don't moral. worry, we know discretion is of importance to our clients. My AVP have you. A resno? Si videl to, bot me je blok. O, da no skop. O. And another one. Another one. Let's go, leta no skop. Let's go. Vita. O. Fuck, jaz sem... Jaz sem 40 HP, a veš kaj imajo te reporč. Did fuck, but... No skop. Wow, jaz ga sploh ne vidim. No, na srečo ni... 3, 4, zdaj! Ron. Aha. Ok, no skop on. A me lahko ti boost to Da sem ga skop. Če si tudi skopom. A veš, ker ne moram šla skopa. Wow, lej niger. Igor, napadaj me. In? Rašaj me. Ja. Auto ni, ne? 4, nič za najo. Kot vidite, give up. Ne, auto nube. Daj še mene. Daj meni gem. Ne. Vidite, imamo avto slabiče. Daj še meni. Kira fake Adidas trenirka, le 2 črti ima. Zato, kar sem jaz. Faker.
Name